Angivusele maswati lamahle kuto tonke tinkhalo telive laseSwatini, nginivusela elibonjeni, ngithanda indlela ufukuthe libombo, nginivusele kamanzini, nginivusele kahoko. Sithi ngabe kanjani eshiselweni isigodi lesinemandla. Lomuhla ke maswati lamahle, ngithi asengike ngikhulume ngendzaba ye-GNU. Sengilole lilanga lifikile, ngibathe ngiyatama ngiyatibamba ngiyagucuka akulaleki. Angikhulume ngiyindlandvukati yenu, ngimchazele ngisho nekuthi imivo yami ithini, ngimephi nge-GNU. Ipolitiki ke nitawukhumbula maswati lamahle ukuthi akukho umbono lohamba embili, kuya ngekuthi bantfu babona kanjani ngebunyenti babo. Kude indlela lengiyona yona lenhle ekwenteni noma lengaphumelelanga lokusecophelweni lelisetulu njengoba umuntu angayicabanga. Kodwa ke kuyaye kusebente intfo lokuthiwa i-trial and error. Uma kungasiyo i-trial and error kusho kona ukuthi nikopa kulabo lasebake bahamba embili bakwenda kwaphumelela, nakini emathuba ekuthi kungaphumelela manyenti. Maswati lamahle indzaba ye-Government of National Unity sesibavile balingani bethu bakhuluma ngako basikuphikiswana etinkundleni tabo Facebook ibo Twitter yonke indzawo la ungena khona nje la kukhulunywa khona ngemzabalazo waseSwatini. Indzaba lesematheni, indzaba mlonyeni, indzaba ye-Government of National Unity GNU njengoba bayibita bo Monti nabo boSu. I-Government of National Unity maswati lamahle angisho ukuthi ingasebenta noma ngeke isebente eveni la kaNgwane. Kodwa ke i-Government of National Unity angikade ngibone maswati lamahle iphakanyiswa ngesikhathi kusebandwene ngabobhongwane. I-Government of National Unity kulapho ke senihleti etafuleni bonke abantu labakhona labathintekako etinkulumeni sebavumelana bakhona kuhlala etafuleni linye babhemisane. Kungako maswati lamahle lomuhla ngithi ake ngike ngiyithinze indzaba ye-Government of National Unity ngoba konke la ngihlangene nayo khona kuto tonke tindzawo bo Facebook bo Twitter bonke bo YouTube angikake ngike ngithole lapho khona umnalethu Monti nabo bo Sisisu nabo bo Thandeka bakhuluma ngekuthi le Government of National Unity silwane sini, sakhiwa kanjani, futhi emaswati kulomzabalazo la kuwo lesilwane sitawaphakamisa kanjani sibende bathole lokhu labakufunako. Ngivame ukuthi nje mangena ngithole kuphikiswana ukuthi akukhethe i-Government of National Unity, akukhethe i-Government of National Unity, akukhethe i-Government of National Unity. Kude lapho khona ngike ngeva sekune breakdown noma ke sekuzama kuhlahlelwa kokuthi sinyathelo sekuqala ngunasi nanasi nanasi nanga ema-targets naku lokufuna siku achieve. Angake ngibone lapho khona kukhulunywa ngokuthi nasi isigaba sesibili 1 2 and 3 kanjalo kanjalo. Konke la ngifika khona kuphikiswana kubanjwana ngabobhongwane ukuthi kumele kuphakanyiswe noma kukhethwe uhulumende i-Government of National Unity. Ngawuhlala kakhulu esibonelweni seNingizimu Afrika, ngihlale esibonelweni seZimbabwe, ngihlale esibonelweni seKenya. I-Government of National Unity siyibonile emaveni bo Afghanistan, sayibona bo Canada, sayibona bo Croatia, sayibona bo Estonia, siyibonile bo Republic of Ireland, sayibona bo Israel. Yebo kona ngibita emave apho khona yenteka over centuries kuletinye tindzawo, kepha kulamanye emave akukakapheli ngisho nema-decades noma iminyaka lelishumi kwentekile lokho. Sitawuke sibuke ke maswati lamahle ukuthi le Government of National Unity yona iyaye yakhiwe simo masikanjani. Ngitawubuyela ke maswati lamahle ngithathe sibonelo seNingizimu Afrika. Esikhwahlandi i-Government of National Unity yakhiwa mhla ka-11 April 1994. Nikonzela ukuthi nga-1994 mhla ka-10 April kulapho live lasesikhwahlandi noma laseNingizimu Afrika lalibambe ema-elections ekuqala la democratic. Lapho khona kwakungenelele onke emaqembu etembusave. Kwabe kungilapho ke kukhona ukuthi kwakheke uhulumende welubunjwano lokuthiwa i-Government of National Unity. Lapho khona Mandela awuphakamisa wawumemetela kungu-11 April 1994 emva kokube anqobela ukhetho lwa-10 April 1994. Lokho ke kwakuyinto lesa kwakuvele kuvunyelwene ngayo etafuleni nayo i-National Party makuhletiwe kusukela nga-1990, 1991, 1992 kukhulunyiswana kwakhiwa kubhidlitwa sekuvunyelwene. Nitawukhumbula maswati lamahle ukuthi lo hulumende welubunjwano usebenta lapho khona lo hulumende losemandleni sekavumelene nalabantu labathi bafuna lushintsho, kufuna kuqale lo hulumende losemandleni ngoba lo hulumende losemandleni nguye lolophethe i-constitution, nguye loloneligunya lekugucula i-constitution. Kumele ukuthi kuqale lo hulumende ke maswati lamahle lolosemandleni egunyeni lemthetho sisekelo kube ngiwo lolovumako kuhlalisana phasi nalabo labafuna tinguquko noma lushintsho. Kulapho ke sekuyaqala ke kwakhiwa i-constitution yesikhashana lokho lokuthiwa pheceledi yi-interim constitution. Leyo interim constitution itakubeka ngalokusobala kokuthi lolu khetho lolutawulandzela lutawuthi lungaphela lolo khetho lelo kungene lo hulumende emandleni loyo lowinile kulolu khetho, bese lelo qembu lelo liphakamisa hulumende lotawufaka bonke bantu, lotawufaka onke emaqembu lakhona kulelive kude kwakhiwe umthetho sisekelo lotawubese kuthiwa u-inclusive ngoba ndawukhumbula ukuthi umthetho sisekelo akukameli ukuthi
kube ngulo lovumela imibono yephudemo, akakameli kube ngulo lovumela imibono ye-NNLC, akakameli ukuthi kube ngulo lovumela imibono ye-EFF Swaziland. Umthetho sisekelo kumele uvumele imibono kuze kufike phasi emaqenjini lanemalunga lamathathu, emaqenjini lanemalunga la10. Kulapho ke kubese kwakhiwa le national government kwentelwa ukuthi lo mthetho sisekelo losotawuba ngumgogodla wale live bese uba inclusive, ngoba siyathi ukuthi uphakanyiswa nguhulumende welubunjwano nalelo qembu lelimelele abantu labalishumi belikhona kuloyo hulumende. Akudingeki ukuthi lingaze libe ku cabinet, kepha belikhona eparlamente lapho khona singathi kumbe mhlambe lihleti linesihlalo sinye. Nayo i-government of national unity indlela le yakheka ngayo Maswati lamahle. Angisho ukuthi live laseSwatini etela khona kwakha i-government of national unity. Ngithi kepha ngekubuka kwami umhlaba usengakanoni, umhlaba usenakavunzi, usafuna sivukulule, sivumbule, siguqule umhlabathi waseSwatini, umhlabathi wakangwane. Sike lesimo sivumelane nekokuthi sesingakha i-government of national unity, futhi i-government of national unity eveni laseSwatini akumeli ukuthi mhlawumbe kungavunyelwa ngumSwati kuyakha. Kepha ke lokumcoka ngokuthi sathi ukuthi umSwati useseyiphethe i-constitution yelive lakangwane isesandleni sakhe. Lokubalulekile manje ukuthi kuketulwe le-constitution yelive lakangwane lekhona. Lokho kusho ukuthi siketula mSwati. Utawuthi angaketulwa mSwati live lakangwane litawusala lide i-constitution. Sesiyathi ukuthi besimketula ngoba sifuna kukhetha uhulumende wethu. Sewuloyo ke lo hulumende wethu lo tawubumba hulumende welubunjwano. Lelo qembu leliyabe liphuma embili elikhetheni liyomele lihlaliswe phasi noma kwandvulela ukuthi kutholakale ukuthi ngubani lo winile noma ngubani lo nqobile kulelo khetho. Bese uyatshela ukuthi wanqoba lo khetho lolo. Sicela ukuthi wakhe uhulumende welubunjwano lo ngiyena uhulumende utasichubekisela embili ekwakheni umthetho sisekelo welive lakangwane lo inclusive minority majority inkubela nemuntu lokwathi ukugijimela ngetakhe tinyawo naye ufakiwe kuloyo mthetho sisekelo. Kukunyalo kwakha silwane lesitasibita ngeGNU simaswati kuyobe kungasiyo iGNU leyo, kuyobe kungasiyo igovernment leyo. Hulumende ngumtimba lososemandleni losewukwati ukuthi uhambe uphumele emaphandleni uyathuthukisa abantu ngemali noma ngefiscus yalelo live. Ngeke ke sivuke kusasa siphakamise hulumende sithi nguhulumende welubunjwano ube ude indlu yeparlamente, ube ude indlu yecabinet lapho khona kuhlanganelwa khona, kube kude ibudget yaloyo hulumende. Hulumende uhola live ngebudget, hulumende uhola live ngema policies. Mhlawumbe kumalula kwakha ema policies ngoba ama policies nithatha iphepha nethatha ipen nibhale pass kwakhiwe ema policies. Kepha hulumende emva kwekuthi ama policies sewakhiwe kumele ukuthi lawo ma policies lawo afinyelele ebantwini noma lawo ma policies lawo a-implementwe ngemali lekuyobe kuyi-official budget of a government. Thina enyalo simaswati masithi sakha i-government of national unity kumele ukuthi leyo government of national unity ikwazi ukuthi ingene eparlamente njengamanje iyohlala idingize tindzaba telive, ikhiphe ema-budgets ema-portfolios elive. Ngiyo ke i-government of national unity le-legitimate leyo ke. Mangabe nyalo kukhona lesikubumbako simaswati ete sakubita nge-government of national unity ngoba leso silwane leso asinawo ngisho neligunya lekuhamba liyongena e-Ministry of Home Affairs libeka umuntu wale sihlaleni, alinawo emandla ekungena eparlamente likhethe speaker, alinawo ligunya lekuhamba liyeka education likhiphe ibudget lithi nathi scholarship. Umuntu lona lelo gunya lelo lo sikhuluma ngumakhosetive lokumele ukuthi aketulwe. I-government of national unity asinawafaki ubhiki emaswati emehlweni. I-government of national unity kusuke sekuyinto le-official lengiyona kuvunyelwene kokuthi seyitawungena eparlamente sekukhethiwe kwathathwa labo bantu labo kwakhiwa i-government of national unity ngalo leli qembu leliyobe lincobe kuma-elections bese sekuhlanganiswa onke amaqembu lakhona eSwatini sekwakhiwa i-government of national unity eveni lakangwane. Kukunyalo masithi sakha i-government of national unity sisho ukuthini? Eveni laseKenya ndawukhumbula ukuthi ngeminyaka wanga-2008 kuya eminyakeni wanga-2013 lukhetho e-National Assembly lwawinwa i-Orange Democratic Movement leyayiholwa nguye Raila Odinga. Sihlalo samongameli sesithathwa ngumwayi Kibaki. Lokwasala kwaba yimpikha badala ukuthi Kibaki uwina njani ekubeni ngumongameli abe angakabi i-majority eparlament. Kwaba ke nalobo bhiqi kepha ndawukhumbula ukuthi labo bantu labo bonke bebakhethiwe ngatona leto tindlela lekukhetha baseparlamente banguhulumende. Kwaba kulapho ke kumele ukuthi Kibaki bese yena sokuthi kuze ngizochubeka ngihlale ngibe ngilomholi wena noma ngongameli wale live ngidawuthatha le Orange Democratic Movement ngiyihlanganise nale lami iqembu lapha cabinet sakhe uhulumende lo tawubitwa ngekweukuthi yi-government of national unity eveni laseKenya. Labantu laba bonke ngiyabona ukuthi basemagunyeni ukuthi bathathe ibudget yelive, ifiscus bayayicontrola yelive. Sine basakha i-GNU eveni lakangwane siyakha based on what budget? Siyakha based kuyiphi indlu yeparlamente lesiyohlangana kuyo njenge-minister of le portfolio le na minister wale portfolio le na minister wale portfolio le kuyohlanganelwa phasi esihlahla bese sekuthiwa i-government of national unity leyo. Cha Maswati lamahle akuketulwe mswati. Mangabe kunjani yena mswati
Akathi ngicela kwakhiwe hulumende welubunjwano kude sikhone ku-implementa. Naku lenikhala ngako. Kungoba manje kukhetha kwethu hulumende welubunjwano angeke kwasebentele eMaswati. Right now we have taken our eyes off the target. Siphikisana ngegovernment of national unity. Lengeke ibe nel-ofisi, lengeke ibe neparlamente, lengeke ibe nebudget if siyakha kukumanje. Nitawukhumbula ukuthi eveni laseZimbabwe nakhona kwenteka kanjalo. Kwakhiwa i-Government of National Unity mhla ka-13 February 2009 lapho khona Morgan Tsvangirai wabekwa waba ngu-Prime Minister. Lapho khona kwakunetinkinga ukuthi ulwine njani iMgabelikhethwa ngoba phela kubonakele ukuthi behamba embili iphathi ya Morgan Tsvangirai. Wathi Mgabe ngekuhlakanipha kwakhe naye ngcono sithathe ke ngoba kuyaphithwana ukuthi ngibani lo wine likhetho ngibani onjani. Akwakhiwe i-Government of National Unity kutawubuthiswa labantu kuhlanganiswe labantu baseZimbabwe. Kwakhiwe iZimbabwe kuyiwe embili. I-Government of National Unity leyo illegitimate ihleti e-ofisini kuvuma president welive uvumelana nelicembu lelinye lelinemandla eveni lokubonakala ukuthi if lelicembu leli lingafakwa kuhulumende kuyoba nekucitheka kwengadi lelive leli. Asithathe ke sihlanganise ngoba labanye bathanza lo kutawuphuma i-Government of National Unity kuqhutshelelwe embili ke kuyawuthi ke mase kuphelele term yale Government of National Unity kubuyele ekhethweni kabusha kubonakala ukuthi ngibani lo winako futhi kuyeyiwe embili. Ihamba kanjalo ke Maswati lamahle indzaba ye-Government of National Unity. Uma ke balingani bethu boMonti boShu bothandeka bona be-Eswatini Democratic Movement bathi ingakheka njengoba bengishito ekuqaleni kwekuthi i-Government of National Unity angisho ukuthi ente yawasebenzela eMaswati nyalo. Ungathola ukuthi bavuka ekuseni bathi nayi i-Government of National Unity seyibunjiwe. Bayathi bakuthi itawuba nemandla kanjani ekuchubekele embili. Bengithi nje angibuthise lamaqiniso ekokuthi emavela amanye lake abusa le-Government of National Unity phambilini yakheke kanjani le-Government of National Unity. Esikhwahlandi i-Government of National Unity yakhiwa nga-1994 yabese seyihohlotwa nga-1997. Eveni laseKenya i-Government of National Unity lokwakubitwa nge-coalition government yakhiwa ngemnyaka wanga-2008 yahohlotwa ngemnyaka wanga-2013. Kungako-ke ngithi asilungise lapho khona kumele kulungiswe khona Maswati lamahle kude sikhone kwakha hulumende welubunjwano ngoba hulumende welubunjwano kumele ukuthi abe nelhovisi lekusebenzela. Hulumende welubunjwano kumele ukuthi abe nebudget. Hulumende welubunjwano kumele ukuthi abe neparlament. Ukunyalo ngeke kube khona lokho. Angisho ukuthi ngeke size simake hulumende welubunjwano masifuna. Kepha ke utawusebenzela lapho hulumende welubunjwano. Ake siMaswati sisebenzele ekwakheni into lebumbene yethu lesingeke siyibite ngahulumende. Into lebumbene lenemivo yethu siMaswati lengiyona sitayithengisa ku-United Nations siyithengise emaveni angaphandle asisupport ayirecognize ngoba kumanje kwayona le PPA siyayitsabuzabula. I-PPA ayisilaleli vele phela i-PPA azange sayikhetha siMaswati. I-PPA siMaswati siyirecognizile sathi ngoba nimacembu nithi niyahlangana nenda lokhu lesikufunayo cha Kubekelana embili siyanivumela. Kepha ke i-PPA umsebenzi wayo ukuthi ihambe la siyithume khona ibuye isibikele futhi kude tinqumo lokumele takhiwe yi-PPA tendlulele embili tingakavunywa Maswati ngoba i-PPA kuyinto yeMaswati. Yebo asikakukhethi lokwe-PPA kepha siyakurecognize ngoba kufaka labaholi balamacembu ethu lokungibona sabakhetha emacenjini siyabethemba futhi siyabasupporta kuloko. Maswati lamahle abe kungekho kimi kokuthi nelule ngalendlela kodwa ke ngithi i-Government of National Unity ngiwo emaqiniso ekuyakha lawo. Ingena i-Government of National Unity lapho khona sekuketulwe loyo hulumende lobe ngena sicindzetela noma loyo hulumende lo sicindzetelako mase kavumelana nathi bese sowuthi yena ngicela ke sithathe nayi indlela naye kude sikhona ukuthi umthethosisekelo walelive uhambe ngalendlela lenifuna ngayo nine nisive. Lena inkulumo levulekile akusiyo inkulumo lapho khona ithi intando kati yena umfana wengane hulumende wakhiwa kanjena. Ngivula le platform ngivulela ukuthi sikhulume siphikisane based on facts sibuke emave lakuvute nathi ukuthi ayihambise kanjani indzaba yahulumende welubunjwano. Intando kati yena umfana wengane akasiso sathi sasempumalanga akati konke nami ngifunza kini nani nifunza kini. Asivulele ke lenkundla kuphikiswane ngaye lo hulumende futhi kungethukwana kunjalo. Akuliwe nebukhosi kuketulwe hulumende wamakhosi emvelo. Lapho livele Maswati liyobe selichubekela embili. Nginithanda nonke libonjeni, nginithanda nonke kaho. Nginithanda nonke siselweni, nginithanda nonke kamanzini. Ngimi intando kati yenu mfana wengane.